Di ste prijatelji, danas sam tu uz mog frenda Nemanju. Ćao, mi smo sad baš završili sa treningom i sad ću da vam kažemo našu formu. Mi smo prije krenuli zajedno u ići teretanu, dok sam još živio u istom gradu ko on, a on se ja bio preselio za Innsbruck, tu u Austriji. Tako da se sad rijetko vidimo, ali kad se vidimo, naravno uvijek idemo u teretanu zajedno, to je kod nas standard. I uglavnom, ljudi moji, to je naša forma. I šta vam ja sad želim još preporučiti i reći, da puno od vas sigurno misle da mišić raste dok ste u teretani, ali to nije istina, nego mišić raste dok ste vi doma, znači kod kuće, kad odmarate, kad spavate, tad mišić raste vaš. Znači, bitno je da odmarate. Aminokiselinu za regeneraciju, to ti je super produkt. Znači, regeneracija je vrlo bitna u stvari i za to možeš koristiti recimo aminokiselinu. Stavit ću vam u opis link koji ja amino koristim. Nije skupo preko MyProteina, dobra je kvaliteta. Ja sam s tim stvarno zadovoljan. Mogu vam samo to preporučiti. Ja za vas samo želim najbolje. Ne neku lošu kvalitetu, niti neke prevelike cijene. I ljudi moji, vidimo se uskoro. Ostavite jedan like. Subscribe na moj YouTube kanal Balkan Fit, znači prešlatite se, pogledajte moju Facebook stranicu Team Balkan Fit i vidimo se uskoro. Možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj Team Balkan Fit. Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit. Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit.